ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway ban deb khap mania fila ban call haki niki number. Hadin bak India kelas dangi ke operation Sindur ki he shipai jong ke India kala batai bnya kumno bak yartma haktam kili ano bak ada seru ikidur ki dar bar kidur ki ban penci shai ke bak shipai kilale. Kemudian kelapin i bakumnu ki yartma hakiktam shipai jong ke Pakistan, hadin baka Pakistan kelapin i bor ya ke India. Hadin kat tu kat Nepal, ki shipai ke Pakistan ru kelapin bot lang, kumbali ki he shipai India, ban kam, bakiliyo ban penprai kitam jong ki shipai India, hendak kimshim dondur dondar, dan ki video ban penci syai kata ke jengkam jong ki, hadu bapoi syau uput ki syakran ban kelapan ban, haginong syong la jong. Nang ta, hadin belasangnya yasian, umidirang bakdo ke India Narendra Modi, Lait banyak Khyndew iki shipai Air Force, haga kita shipai ke badan ha Adampur, ke badan haga jala Punjab, banyak keran bapan aku belai kerpang ya kajing job jeng shipai Air Force. Hadin ganiru, ka Pakistan la Pyrthuh bot biang haga bau menteri rang bakdo jongka, Usia Bas Sharif, Lait caktam ki shipai Army ke Pakistan, hasial kot ke badan ha Punjab Province ban aku belai ya ki shipai. Rehang niru ke Pakistan ke syar khiben biang namar balak penduk no ke sore keren jong Usharif bagi shipai ya ke bala subah bakalak bendan ke ke bamiat bed haga jing keren jong Sharif pat ki shipai. Ke Pakistan ke syak kentho hakilat pasai kubor dak ke no bagi syuk copycat kat balik ke India.